Omuramuzi wa kooti y'iddaala ly'okubanza omu disitulikiti ya Mitoma Tendo Deogracius yasindika abantu 5 kumwa ab'okuteekateekaho kuba biitiire omuntu omurogi bakamwibaho sente n'ebindi bintu. Owiserweni Musinguzi Nicholas kandi nikigambwa ngu Mugarura Alfred orumukama wa rogi eibitiiremu omuntu ogu akakwatanisa n'abandi bana okukora ekikorwa ky'obwinazi eki. Bamwita bode bagishereka okwe amasimu bagiiba n'ebyabaine byona babitwara, so akaruga Bushenyi ishaka omu banka yija birari contractor rukungiri, so akaba naza ko rukungiri kushashura abakozi kumaririza emirimo ya gavumenti. Yija orwakashatu oruhi yakoma Mitoma arikuza kugira eki yanywaho, aho niho obuzibu bwarigirire tukumanya intention yabo y'okumwita neha mukanyagurura n'esho mukateera konda hari Musinguzi Nicholas kusasira mwamuyaho indangamuntu, mwamuyaho driving license n'ingashi driving permit, mwamuyaho esimu ya smart ya Infinix Note 40 hamwe n'endijo ya Nokia ya Nokia. Nyina wa Kitwa nagira ngu entakimazire zikamuca amabeere. Mugarura twitira abantu yatuhezaho Mugarura na Isaac n'abandi bona bisiro omwana wanje bamwitira omubara yo omu hoteli ye, omwana wanje akabagire kuronda yo buraro nguko burashesha jatahe konka bisiro omwana wanje omwe n'abarikundeba n'abarikumpulikiriza nyowe nyine biburi mazima Ruhanga be nuwe yaba omuzuru omwoyo rukwera nashanga bamuchuma he had several bruises akaba ine mbwene bamutiratira omutwe bamuchuma chimusoro mu ibondo amajugona gataruho akaba ine bironda binja hamubiri gwe orukoreba ngo hakabaho okurwanagana kuro gutwatungire aba Mitoma benyini baja ngo buto bokubanza no muntu wakane kandi mu family n'abantu 8 bachikora bakwitwa bonko bakwitwa Mugarura na heriza bribe taxi argayo intekateka ngutaro cyangwa kitemeye kuba nturundo ujuruzo rede burwo bukumara umuntu gukuzo mucome abantu bakafuna justice de nabandi bakutekatekwaho abone bija kubuzubwa konko mushango guru direct uno mushango guru direct okuhurikiriza orubanza oru nukwijagara kwa mabiro byo kweza 2007 byo kwa munana omwaka ogu gashakwa Ben Muhozi.